پاشی کو پارلمان عراق چواتا کمیسیونا بالای هەڵبژاردنان دەستنیشانکردن کمیسیونا بالا دە ئەکەمین پێنگاوێن خودا کنگرەکە ڕۆژنامەوانی گرێدان و تێدا باسی چاوانیا هەڵبژاردنان لە عێراقی کرن وت پێشەکێدا باسی دەنگدانە ئاواران لە پارێزگایان عێراقی کرن. روشا هندک دەڤەرên ئازادکirî rê neda kiryara bayometrî bête kirin û komisyonê rêda awara bête tomarkirin li her parêzgeheka Iraqê. Di berseva çandîn pirsyaran serokê komisyona هەڵبژاردنان باسی ئامادەبوونا کۆمسیۆنê بۆ پروسا هەڵبژاردنان لە کەرکووکê kir. قانونا هەڵبژارتنان biryarê dide ka هەڵبژارtin li parêzgeha Kerkûkê bêne kirin yan ne. Ji aliyê teknîkî em wekû komisyon amade ne هەڵبژارtinan li her parêzgeheka Iraqê bikin. کۆمسیۆنا بالا باسی سزادانا وان پارت و فراکسیۆنên siyasî kirin evên çekdar û mîlîşyatên xwe bûkarên هەڵبژارdinan bikartînin. Me pîvanên pirêvebirnê û sûz li ser desteya damezrênerên partiyên siyasî heyûyet imza kirîn ku ewa hêzên çekdar û peywendî yan milîşyat nînin. Me formên taybet û peymanên nivîsî hene. Eger piştrast bû partiyeka siyasî çekdar hene ew partiye berpirs dibit û renga destûrnama partiyê jê bête wergirtin. Di vê kongrê da komisyona bala diyar kirin ku amade ne bû هەڵبژاردنên dahatî. Lê ji ber kêmasiyan hikûmetê beramber gelê Iraqê heta vî demê rêja pişekdariya Iraqiyan nahête diyarîkirin lewra wek têta gotin barê komisyonê et van rojana geleka giran e. Li Bexda Nizar Abdullah, Dengê Amerîka.